Venemaa Riigiduumas täna peetud ümarlaual vaagisid ajaloolased ning poliitikud sõjaveteranide kaitset Balti riikides ja jõudsid üksmeelsele seisukohale, et Eesti ja Läti valitsust tuleb jõulisemalt survestada, et nad suhtuksid nii-öelda väärikamalt fašismi vastu võidelnuisse. Riigiduuma valitsuspartei ruumidesse kogunenud ümarlau koondas suurt osa neist ajaloohuvilistest, kellel Eesti ja Läti riigiga viimastel aastatel probleeme olnud. Konkreetselt olid teemaks kummagi riigi püüdlused inimsusevastaseid kuritegusid sooritanud punapartisane kohtu alla anda. То, что делают в Эстонии и Латвии, этому аплодировал бы Гитлер, если встал бы из могилы. Понимаете? Он весело хихикал бы, потерял ладошки и смеялся от радости. А не хотим так. Необходимо предпринимать более решительные шаги для того, чтобы наказать те преступные режимы, которые есть в Латвии и Эстонии, которые продолжают фашистскую политику Адольфа Гитлера. А как наказывать будете? Наказывать будем не мы, накажет эти преступные режимы следующее поколение. Käed eemale meie veteranidest kuuldub täna siin Riigiduumas ümarlaual. 65 aastat pärast seda, kui lõppes teine maailmasõda, toovad veteranid ikka veel kasu Venemaa välispoliitikale. Nüüd on küsimus selles, kuidas saab Venemaa ja Venemaa välisministeerium aidata neid. Граждан России надо защищать. И конституционный принцип, который провозглашен в Конституции России, защита прав соотечественников за рубежом, и находящиеся соотечественники имеют преимущество и особое покровительство. Мы имеем демократическую политическую систему. Естественно, наше население со своим подходом к победе, со своим подходом к ветеранам, с борьбой с нацизмом не может мириться с тем, что с ветеранами происходит то, что происходит в странах Балтии. Samas ei sõltu Venemaal ei Riigiduumast ega tema ümarraudades suurt midagi. Eeskätt saadeti tänase üritusega signaal, et kaasmaalaste temaatika pole maha maetud. Midagi konkreetselt need sama kaasmaalased aga täna küll kuulda ei saanud.